Ćao, ja sam Milica i drage devojčice, u nedavnom videu koji sam okačila sam pričala o mojim savjetima kako da preživiš oblačenje leti. Jedna stvar na kojoj sam se fokusirala jeste ojed na butinama, kada ti butine apsolutno izgore zato što se dodiruju kada nosiš kratke šorceve ili suknje, haljine, bilo šta tako. I dala sam vam svoje rešenja za to. Od tada sam također napravila jedan video na TikToku gdje sam vam isto govorila da je moj omiljeni način da sprečim taj ojed butina to da nosim šorci ispod. Nakon snimanja tog prethodnog videa na YouTubeu otkrila sam za jedan fantastičan domaći brand koji se zove Primo Underwear i bili su toliko fini da mi pošalju jedan par da isprobam i da vama prenesem šta mislim o njima. Ovi šorcevi nisu steznici i veoma su lagani, prijatni, ne greju te, tako da nije kao da imaš nešto dodatno što te samo greje kada je već leto. Stvarno su super i ostavit ću link u opisu videa do Instagram profila da možete da ih nađete. Ubacit ću ovdje insert iz tog TikToka gdje vam ga pokazujem i meni stvarno šorcevi ispod haljina ili suknji znače apsolutno sve i manje više nikad ne izlazim bez njih. Ali u komentarima tog TikToka dosta vas je dalo različite alternative. Neke od kojih sam i pominjala u tom prethodnom videu na YouTubeu. I potpuno se slažem sa vašim komentarima. Nekada šort samo nije opcija, naprimjer kad hoćeš da nosiš nešto što je kraće od tog šorca, naprimjer kratki šorci, onda ne možeš baš da nosiš duži pod šorc koji viri ispod tog šorca. Ili ako si ceo dan na plaži u kupaćem i samo želiš da budiš u kupaćem, nećeš da nosiš šorc. Tako da sam odlučila da žrtvujem svoje butine i dok sam bila ove nedelje na moru isprobala sam 4 najpopularnije alternative za šorc koje možda iskoristiš ako nisi u prilici da nosiš šorc. Pa da upoznamo naše takmičare. Htjela sam da sve stvari koje isprobam budu stvari koje su dostupne svima, znači nikakvi specijalni proizvodi, već nešto što može manje više bilo gdje da se nađe, tako da sve ovo sam nabavila u DM-u. Držite na umu, u pitanju je DM u Hrvatskoj, tako da možda nisu identični proizvodi kao u DM u Srbiji, ali manje više ekvivalente možete naći u bilo koje radnji. Ok, prva stvar koju sam pomenula bila u prethodnom videu jeste baby puder. Ovo je meni vrlo dobro poznat metod i koristila sam ga godinama, pre nego što sam zapravo otkrila šorceve. Sljedeća stvar jeste koju zapravo nikad nisam koristila, ali koriste mnogi trkači koji imaju upravo ovaj problem, a to je vazelin. Vazelin je opet nešto možete naći u svakoj radnji, prilično jeftino i možda se koristi za milion stvari, između ostalog za ovo. Ima smisla, mislim kao napravit će da mi butine budu klizave, tako da u teoriji kontam zašto radi. Treća stvar jeste dezodorans krema. Opet i u prethodnom videu spomenula sam dezodorans kreme kao i obične dezodoranse koje možeš da koristiš. Ja sam nabavila ovaj i imala sam nešto slično ranije, samo u tubi, ali manje više svi rade istu stvar. Poenta svih njih jeste da samo spreče znojenje i da ti time pomognu, da ti se butine ne pojedu međusobno. I četvrta stvar koju ću isprobavati jeste kokosovo ulje. Ja znam da kokosovo ulje može biti dosta skupo, pogotovo ako ga koristiš kao samo za kuvanje, ali generalno ako ga kupite u ovako malo većim teglama, očekaj nije nešto mnogo veća, ali čim kupite u malo većim teglama, jako dugo traje, možete ga koristite za milion stvari, možete da se mažete od glave do pete njime, možete ga koristite za kuvanje, za kolače, za ojed butina, bukvalno za bilo šta, tako da kokosovo ulje je naš četvrti takmičar. Sve ove ću ocenjivati na skali od 1 do 10, gde je 10 osjećaj koji imam kad nosim šorceve i 0 kad samo ne nosim ništa. I šta više, žrtvovala sam se jedan dan i otišla na plažu, samo ne stavljajući ništa, nisam imala šort na sebi, čisto da se podsjetim koliko zapravo može biti loše kada ti se butine konstantno trljaju jedna od drugu. Tako da imamo full scale i sve je vrlo fair mereno, ja bih rekla. Naravno, različite stvari će raditi za različite ljude. Ja ovo samo ocenjujem po tome koliko je meni odgovarala svaka od ovih stvari. Ti naravno možeš da probaš za sebe i da vidiš šta najviše odgovara tebi u tvom specifičnom slučaju.
stvar koju ću da probam jeste vazelin. Nekako imam najveće nade za vazelin, zato što je kao cela poenta jeste da stvari budu glatke. Tako da uzela sam, namazala na butine i sada idem na plažu. Osjećaj je onako samo malo klizav, ne znam, malo je čudan osjećaj, ali klize butine, to je bitno. Ok, par je sati kasnije vratila sam se sa plaže i šta ja znam, nisam nešto previše oduševljena. Put do tamo je bio ok, sve klizi, normalno, i onda sam se sunčala, nisam ni ulazila u vodu u stvari, i onda već na povratku kući, znači nekih sat, možda vremena kasnije, sat i po, sam osjetila da više ne postoji, mislim, nije toliko glatko, još uvijek se osjeća malo, ali svakako se ne bi osjećala sigurno da ga ostavim samo ovoliko, da sam u gradu i da treba da još par sati budem samo tako. Tako da sve zajedno, ne znam, ok je na kratko, ali nisam previše oduševljena na duge staze. Što iskreno pretpostavljam da će biti slučaj sa većinom ovih stvari. Ali vidjet ćemo, popodne opet idem na plažu i probat ću neku sljedeću stvar. Ok, popodne je skoro večer, idem opet na plažu tako da isprobavam drugi proizvod i to je ovaj dezodorans krema. Ok, jučer kad sam bila to isprobala, zapravo sam bila jako kratko na plaži i kao čim smo došli odmah sam ušla u vodu. Tako da mislim da nije bilo previše fair, tako da ću sada probati još jednom dezodorans kremu. Pa ćemo onda vidjeti kako bude, sad zapravo planiram se prvo sunčam, pa da onda idem u vodu pa da se opet sunčam, tako da imat ćemo malo više ispitivanja. Ok, juče sam nosila dezodorans, to sam onu deo kremu i bilo je ok. Bila mi je gore od vazelina, mislim da samo više samo treba nešto što podmazuje stvari. Mislim da taj moment sprečavanja znojanja nije dovoljno pomogao, tako da sam vazelinu dala peticu, ovo dobija svako tipa 4, 3, kao bolje je nego ništa, ali nije baš sjajno, ne pomaže zapravo. Popodne sam izašla bez ičega, samo da vidim, da se podsjetim opet na neku referentnu tačku i da, bolje je nego da ne koristiš ništa. Ali svakako nije baš sjajno, tako da dezodorans dobija 3, 4. Danas radim još jedan klasik, baby puder. Već otprilike znam kako će ovo ići, koristila sam baby puder ranije za ovo. Biće ok na početku i onda će se skine i onda će opet biti kao da nemaš ništa, tako da na kratke staze mislim da će biti ok, na duže ne toliko. Ok, baby puder je bio očekivano loš. Bilo je ok 10-15 minuta dok nismo došli do plaže i onda je samo nestao, bukvalno kao da ga nikad nije ni bilo, tako da ja, ne, 2 od 10. Naš posljednji takmičar jeste masa. Naš posljednji takmičar jeste kokosovo ulje koje je potpuno tečno. I onda sam se razmišljala da li je fair da ga koristim u tečnom stanju, ali moje razmišljanje je sljedeće. Ti kokosovo ulje ili možda držiš na sobnoj temperaturi ili možda ga držiš u frižideru. I realno ako ga držiš u frižideru on je previše tvrd da ga zapravo kao iskopaš i namažeš. Tako da ovo je mnogo realističnije stanje leti. Tako ću samo da ga koristim ovako, pošto mislim da je to fair. Ok, nakon rangiranja svega, mislim da bi ova 4 poslagala baby puder kao najgora varijanta. Realno baby puder je tu da pomogne na kratke staze, na 15 minuta, ali ako iole planiraš da malo duže budeš napolju, šetaš šta god, ne bi preporučila. Mada je dobar ako uspeš da uništiš svoje butine, pošto ništa nije pomoglo, dobar je za lečenje da ne bole toliko dok ih lečiš. Na 3. mjesto dolazi nam kokosovo ulje. Iskreno samo mislim da se previše brzo upije i ne daje toliko lubrikacije i ne klize ti toliko butine kad samo njega koristiš, tako da pomaže, nije da ne pomaže uopšte, ali svakako zauzima tek 3. mjesto. Na 2. mjesto nam dolazi
Dezodorans krema. Mislim da pogotovo ako se poredi sa baby puderom koji bi kao trebao da radi sličnu stvar što radi dezodorans, ili ako se poredi sa time da nemaš ništa, ovo svakako pomaže. I opet mislim da različite vrste dezodorans krema će pomagati u različitoj količini. Tako da, nije fantastično, ali ima dobro drugo mesto. I naš zlatni pobednik ovog takmičenja je vazelin. Dobri stari vazelin koji samo ostane tu, samo ga namažeš i on će biti tu dosta dugo i tvoje butine će biti glatke i klizeće i nećeš ništa osjetiti. I ovo me je zapravo veoma prijatno iznenadilo. Nisam očekivala da će bilo šta zapravo pomoći dovoljno da ću se osjećati iole prijatno bez da nosim šorc, ali vazelin je zapravo pomogao. Tako da definitivno mislim da sljedeći put kad budem nosila nešto što je prekratko za šorc ili koji iz bilo kog razloga ne budem htjela da nosim šorc, poslužit ću se vazelinom zato što pomaže, a realno možda ga prebaciš u neku manju kutijicu i da imaš sa sobom u torbi i ko osjećaš da se sve skinulo, samo odeš do WC-a i namažeš opet i onda ga imaš opet. Ali realno i sa svojim sjajnim prvim mestom, vazelin je možda 6 od 10 ako poredimo sa šorcem. Tako mislim da ću u svakom slučaju još uvek, apsolutno uvek odabrati da nosim neki lagani šorc kao što je Primo ispod mojih haljina. Reci mi u komentarima koja je tvoja omiljena metoda i da li imate još neke koje želite da isprobam. Ako ti se svidio ovaj video, molim te ostavi like za moje jadne butine koje su se namučile dok smo ovo testirali i pritisni subscribe ako već nisi. Toliko od mene, hvala ti puno što si bila sa mnom i drage devojčice, vidimo se sljedeći put.